Kajingipun he oke jingipun kre nak mata ka final FIFA World Cup balapan bet ka seng samla lom siap pelun hang ne hayo siap bagi dang ya bun kam ban penbet penbiang kini kino ya rap kam haru kam baik kiseng samla kidang ya bun kam pidang ya pen kre ba ya kana ka yim ta ini ide presiden jong ka seng samla ibala organize ya kana ka tinggi saya ke price lawan juga. Tei legend mula ong asibok la trade han. Baik kidang ya bun kam menta. Jaka akan dai hang ne hayo lum siap. Kami hingi pen kre ya kan dai tang na kebenta kinong song sinong jong kalum siap. Tuh kidukan tuh kidang ya syat. Baik kilai beli dukan har dai kita. Karena kalau behind the scene kita ngepen kre haru kom kejingela. Bet hai. Itu tuh yang kira orang penbiang bahaya ki terpar terbut ane. Bet. Karena kita teristom kiseng samla jong kesenong ban pen sengobahai kinong song sinong. Kumbaukan rat ulaong meneban ashuti nam tagi bapet football la ashuti la saya kesengi siningkong take a screen hane shed hangne kete shadian ka housing te gidang ya bun kam haru kam bet yote ini gitar hane gidang oh dong pelat itu harus tinggi pasti bahar screen itu kita ya bunkam itu kita ya bunkam presiden lebih pilih lah tristom nata gini kisamla jong kasinong gidang ya bunkam hane menta bet umiling lah cenpoi beneng lah kiu siapa neng bet Lak cenpoi pete lak ki hak bet kano gi tristom ban pensong shit ya kasinong kathao kajing ya di mumur kayak syat pat sedang hira football mumur lak cen lut update chat biang kini ki fan ki lapoi na fan Spain te Lamin Yamal te Michael Jackson lawan Neweru Spain dai yang Spain. Hoka Messi Qatar FIFA baca. Baik, barok hai kidang ya penkreat untuk World Cup. Saya wan lang itu ke bayu wan sakhi lang ya kena World Cup ang ne mata. Bye bye.